Kia o dumedisa mommamedi le lentsweng la bohlano la mahlomola a Jesu sefapano re thoteng ya lehata moo Jesu a thagisitsweng teng Golgotha ka morao re Jesu a mmeketse ka lentswe le leholo la mahloko le mahlomola le reng Eloi Eloi lama sabakthani modimo wa ka o ntloheletse botho bo apesitse mmele wa hae mmele wohle wa hae o mehwabadi ka lebaka fela la ho shapua o ranthane ke bohloko o tepeletse Jesu o ka hada maima le mahlonoko ka lebaka la dibetsa lona ba etsa dibe matla hae a mo tlohetse o utlwa tshiu ya lefumo yeng ha mo ho phunuhileng teng ho ye o etsa thapedi ya kodi ya malla e ka hadi ho yena ya mahlomola ha tadimanna le wena mo etsa dibe o jere makgopo le sebe sa dona ka o di shwela sefapanong ka lesfula se hlohola o thagisa o ameketsa Jesu ka lentswe o re ke nyorilwe ba tlatsa sponge ka sene ba se thatela thupeng ya haisopha ba se isa molomong wa hae dihanwe a nna meketsa ka lentswe la mahloko le mahlomola a nna re ke nyorilwe ba setole mo ba etsa dibe hore ha nyodola veini kapa se empa o nyodetse sebe sa ka le wena mo etsa dibe mommamedi wa ka ya ratehang ha tadima lefatshe Jesu la o di phelang ho lona lefatshe la dipolayano lefatshe le kulang lefatshe le senyehileng e ka ka hopola mantswe a moprofete Isaiah ding do setjhaba sa badibe mofuta ipolise makgopo le sika le bolotsana bana ba bodileng ba fueletse Jehova mohaledi wa Israele o ba le lenyora ka hare ho yena la lebitsa lona mommamedi mommamedi wa ka ya ratehang Jesu mohlali nyora le bonahala ho yena o kopana le mosadi wa moikgantshi wa moetsa dibe o le mosadi a le kotsidibeng o le ho yena mosadi mphekenwe o le mosadi wa moetsa dibe o tseba hantle nna le wena o le ha re qellane o le Jesu ha mo arabela ha o no tsebile ya re mphekenwe e ka be le wena o ketemetse ho nna ha o no tsebile nego ya re mphe mommamedi mosadi ya ikgopola a ba thosa sefela kana ka nyodelo botle ka tsotswa ke batla ka tsielwa ke ntho tsohle ka fellwa ke matla ke nyorilwe mohla Samsoni le ena kopona le lenyora le ngolo la kanele a holetsa modimo jwalo ka Jesu a re ho yena ha o etseditse mohlanka wa ha o thuswe kalo ho tlaba jwang le hanka shwa ke lenyora ka wela matsohong a makae ke nyorilwe mommamedi hohle mo mametseng o le hona teng pasekeng yena le wena o na le lenyora ka hare ho wena le lenyora le o nang le lona ke le tliswang ke bana beno ha ba o rate ba o hloile ba o tsohela matla le lenyora le tliswa ke bana ba hao ba o ba tswetseng ba tsuba dinyaupe ba o rohaka ha ona phomolo bosule motshehadi moyeng wa hao le lenyora mommamedi wa ka ya ratehang ke lenyora le tliswang ke o hloka mosebetsi mommamedi wa ka ya ratehang o felletswe ke tshepo le lenyora le leholo le o re nang le lona ke lefu lena la COVID-19 le kwetse balapa le nkile batswadi le nkile balekane ba rona re na le lenyora le dutseng ka hare ya sefapanong re ya ka mmina sefela o re morena ha o bona lefu lena re tla le hlola jwang mommamedi o le moprofete Isaiah ha shabile ditaba tsena a shabile Jesu ha le sefapanong ha di lemosa o na le mantswe a reng
sediba se tla ba teng ka letsatsi leo se kwaletseng ntlo ya Dafita le baahi ba sona ho hlatswa sebe le ditshila hobane re jwalo ka kgama e tsetselela metsi a sediba sa bophelo hoba meya ya rona e nyoruwe e nyogotse metsi ya Jesu a tlhagisitsweng sefapanong. Tloho momamedi, Jesu o nyaretse mathata le ditsietsi tsa rona sefapanong. Tloho jwale ngwaneso ya ratehang re file nako ya ho tadima sediba se maphodi se monate a le tabeng ya tefelo. Tloho ngwaneso hoba sefate seo ke sa ho fodisa baditjhaba ana taba e sa hlola e le teng ho leng teng ke tlone ya Modimo. Tloho jwale sefapanong tshwarelo e teng le bophelo bo sa feleng ka Kriste Morena. Amen.